ibandla leliphilile nalamuhla Nkosi yamakhosi Jehova babe siyatithoba Nkosi babe phambi kwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu moya ongcwele nalamuhla Nkosi babe mina siphambi kwakho Nkosi siyacela Thixo somandla dala Nkosi babe moya lovumako dala tinhlipho Nkosi babe nepilungele Nkosi yamakhosi babe kuva ukukhuluma kwakho egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha siyacela Nkosi yamakhosi Jehova ube nathi Nkosi konke lesisetha kwenda kulendzawo ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu moya ongcwele sinikela konke kuwe babe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu Nkosi yamakhosi nalamhlemeni Nkosi sinikela konke kuwe babe ngoba thina siyakhonza Nkosi ukuthi babe kudele singakwenda Nkosi babe kwendele ngemandla ethu nalamuhla Nkosi Thixo somandla siyacela uNkulunkulu moya ongcwele usimukele phansi kweboni bakho Nkosi usihole babe konke kwenda kwethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha uNkosi yamakhosi babe ngumbuso babusi luthumo nemandla nebukhosi bonke bakho namuhla laphakathe in Jesus mighty we pray. Hallelujah. Amen. Awucela bazalwane sijabele evile Nkosi. Sitawufunza encwadini yaHezekiel chapter 18. Saqala nje ku verse 30. Muhle Jesu othembekile nalamuhla. Amen. Sitawumemethela nje bazalwane phinzaba letimnanzi tasekhaya ezulwini. Sitawumemethela umbuso longaphelelwa sikhathi. Sitawumemethela umbuso lomile emhlabeni uphindze ume nasezulwini. Umbuso wababa uNkulunkulu. Hallelujah. uNkulunkulu wethu uyaphila, uNkulunkulu wethu unamandla, uNkulunkulu wethu ethembekile. Nalamuhla nje enzaweni yasesibanga sitawumemethela Jesu Kristu ayinkosi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Siyabonga Jesu wazalwana othembekile. Elinefu kuHezekiel 18 sisuke ku verse 30. Sihloko sithi umumbulo wonako nguye loyakufa. Verse 30. Ngakho ke awu wena ndlu yaka-Israyeli ngiyawukwehlulela ngulowo nalowo ngekwetindlela takhe kusho inkosi simakade. Phembukani guqukani kuto tonke timphambuko tenu khona ke sono senu ngeke sibe kufa kwenu. Titsinziteni kuto tonke letono tenu lebe senitendile. Nifone intito lesha nemoya lomusha nitawufelani nje ninendlu yaka-Israyeli ngobe angijabuli ngekufa kwanome ngubani. Phembukani nite uphila kusho inkosi simakade. Hallelujah. Salibonga live Nkosi leselifunzeni lamhlemini bazalwane. Laphona likhuluma ngokuphenduka. Nathi kulenzawo sitomemethela nje kuphenduka. Ngoba kulombuso lesitomemethela namuhla lombuso wababe uNkulunkulu. Kungena labaphendukile batishiya tono tabo litsikele live Nkosi sifanele kuphenduka ngoba lo uNkulunkulu wethu akafuni kubhubhe ngisho namunye. Sitomemethela nje mntwana kithi kuthi ungabe usabhubha ungabe usafela kuleso sono ukhona Jesu longumqalisi nemphelelisi wetimpilo tethu uyasimema uyasincenga kuthi noma letona sitendile ngoba lokuthi lisilelithi sifanele kuphenduka kuthi le Nkosi lesikhondayo iyathi ukuthi sonile iyathi ukuthi tona sinapho kodwa uma sita kuyo sitivuma ikulungele kusithethelela. Hallelujah bazalwane muhle Jesu ethembekile. Nalamuhla nje sitawumemethela endzaweni yasesibanga kuthi noma tona tikhona noma tona sitendile Jesu ukhona, Jesu uyathethelela. Sitawumemethela
kuphenduka enzaweni yasesibane silungelane nokubuya kwenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Leli sithe livengose encwadzini yaJohane 14 verse 6. Jesu uyindlela neliqiniso nokuphila. Okusho ukuthi sidinga Jesu ukuze sikhone kufinyelela ekhaya ezulwini. Haleluya, haleluya. Siqonza kahle ukuthi emhlabeni bazalwane asikakhi, emhlabeni nje sikhona siyendlula. Naloyo uyawupilanza embili esitale sebehlulelwa yemisebenzi yakhe la yendile emhlabeni. Sitamemethela namuhla ukuthi noma imisebenzi yakho lendile emhlabeni imibi kanganani, Jesu unawo amandla okukuthethelela uma ngabe uphenduka ngeliqiniso. Muhle Jesu ethembekile bazalwane. Sitoncenga nje ukuthi inhliziyo yethu nakungathi khastetini wathi besingatithambisa siphenduke sitishiyele tono. Akhulume encwadzini yaIsaya chapter 1 verse lika 18 athi le tono tethu noma tibovu njengengadi wena unawo umusa nemandla ekusithethelela. Atihlande tibe mhlophe njengangengane, tibe mhlophe kuhle beboya bevu. Sixwayishe nje mntana kithi ukuthi ungabe usatibulala, ungabe usatiyekela, kodwa ukhona Jesu longakuhlenga kuleso sono lophila naso. Ukhona Jesu longakukhokha kulelo dabu lesekulo. Haleluya, wethembekile Jesu bazalwane. Siyamthanda lo Jesu ngoba unemusa. Akusuyele akafane abantu basemhlabeni ukuthi utakubalela nje kuthi sowutakimi ngoba wena sonje sodzinga umine ngoba wena soshayekile. Lo Jesu wethu unothando, lo Jesu wethu unemusa. Na utakuya akakubaleli emacala akho, kodwa yena uyakwemukela akuhlande akunike kuphila. Hayi nje kuphila lapha emhlabeni, kodwa kuphila lokunguna phakade. Ngoba le emhlabeni kumbe besingaba nato tindlo letisenta sikhona ukuphila la emhlabeni, letisenta impilo yethu ibukeke ingcono, letisenta impilo yethu ibukeke imnanzi la emhlabeni, kodwa ngeke tikhona kusinika impilo yanguna phakade. Ngoba nguJesu kuphela lonika umuntu impilo la emhlabeni aphinze amnike impilo nakuleli dako. Haleluya, haleluya. Thembekile Jesu unemusa. Ngoba liqiniso bazalwane lithi asiphelele emhlabeni. Emhlabeni sitihambe, emhlabeni siyendlula. Kunetinzawo letimbili la siyochitha khona inguna phakade lethu. Kukhona sihokho, kube nelizulu likhala babe. Lelithi-ke lelivengose ekhala babe. Kude lo uyawuya edele Jesu. Lesitamemethela namuhla endzaweni yasesibane. Kuthi nangu Jesu ukuphila noma ula emhlabeni. Utaphinza abe indlela ngisho endlule emhlabeni lekuyisa kubaba ekhaya ezulwini. Thembekile lo Jesu bazalwane unemusa. Sitawumemethela yena njengalamuhla emini enzaweni yasesibane kuthi ukhona Jesu usasinzisa, ukhona Jesu usaphilisa. Lelisi livengosi mufuneni asenetholakala, mbiteni aseseduke. Lokhu lelivilisho njalo bazalwane liyasikhomba ukuthi tikhona tikhathi letitako la khona lo Jesu sitamfuna, angabasatholakala, sitambitha, angabasakhona kusiva. Kodwa namuhla mntana kithi ngokutshela ukuthi lelithuba lelonikelona njengoba nje uphila namuhla usiva simemethela lithuba lakho ukuthi nawe bongabakha budlelwane nalo Jesu, ngoba wonke umuntu lophila emhlabeni uyamdinga lo Jesu. Aphandle kwalo Jesu kude kuphila. Haleluya, Amen. ungatibona wena tintfo nje utendeke uze ucabange ukuthi uyaphila. Ngokutshela mntana kithi namuhla kuthi kude kuphila ngaphandle kwaJesu, kuphila siba nako uma sesina Jesu. Ngoba impilo lethu nawuphila ude Jesu uyafanana nemuntu lofile, ngoba kude lithemba empini lode Jesu. Siphila namuhla nje sathi likusasa lisiphathelene. Sitongumcela nje mntana kithi kuthi ungathi besingabuyisana nalo Jesu sikhathi sisekhona, ngoba ngale kwethuna kude kubuyisana nalo Jesu. Ngale kwethuna mawufe ude Jesu uyabhubha inguna phakade. Uhle Jesu ethembekile. Siyanincenga sive sakithi
nangu Jesu uyaphilisa, nangu Jesu uyakhulula. Kungenteka mntana kithi sotitshelile wena ukuthi kudele uyakukhulula kule phimo lokude. Kungenteka le mpilo ebugebengu sotitshelile ukuthi vele seyimpilo yakho. Kungenteka le mpilo ebutsotsi sotinikela vele ukuthi mina kudele uyakukhulula kule mpilo ebutsotsi. Kungenteka le mpilo yema-drugs, le mpilo yetshwala, le mpilo yelugwayi sotitshelile wena ukuthi vele kudele uyakukhulula. Wena sewuyabhema toti vele wena udalele lokubhema. Kungenteka wena sotitshelile ukuthi le mpilo yemfebe sengiyena mpilo tayiphila sekuyena mpilo letakwenza ukuthi ukhona okuphila emhlabeni. Kodwa namuhla ngikutshela mntana kithi ukuthi ukhona longakukhulula, akunika impilo lensha, akunika impilo lenekuthula. uJesu ligama lakhe uyaphilisa, uyakhulula, wethembekile. uJesu unemusa bazalwane. Fakaza ngaJesu wayikhulula ngeyami impilo ngalelinye lemalanga. Nawe ngakukhulula noma sathane besakuhlebele ukuthi kudele uyakhulula kulesona lesi, ukuthi kudele uyakhulula kulamanyala lawa. Wena vele emhlabeni ubidele ukuthi uphile lamanyala lawa. Wena vele emhlabeni ubidele ukuthi uphile yena mpilo. Namuhla sithambemetele enzaweni yasesibange ukuthi kude uNkulunkulu amdalela ukuthi aphile impilo emanyala, ukuthi kude uNkulunkulu amdalela ukuthi aphile impilo lemelelene nemthetho wasezulwini. Ukhona Jesu angakukhulula ngoba kuleyo mpilo leyo nguSathane lelekhonge kuleyo mpilo. Leli silive ngosi loSathane utelekte untshontsha nebhubhisa nekubulala. Kodwa loNkulunkulu lesitembemethela kulenzayo utele kude kunika kuphila, hayi kuphila nje, kuphila lokucicimako ngoba ngaphandle kaJesu kude kuphila. Thembekile unemusa. Labanye banepha imali kodwa bakuthola ithuba. Labanye banako konke kodwa emoyeni wabo bakuthola ithuba. Sitokutshela longakunika kuthula emoyeni wakho. Sitokutshela longaletha kuthula emndenini wakho. Sitomemethela longaletha kuthula kulobudlelwane lobubo. uJesu ligama lakhe akathenga ngemali. Lisilive ngosi kubita nje ukuthi umuntu athambise yakhe inhliziyo amemukele noJesu, avume ngemlomo wakhe ukuthi Jesu Kristu inkosi, akholwe ngekhathi enhliziyweni yakhe ukuthi impela babeNkulunkulu wayivusa inkosi Jesu nabaphile kube kusindiswa kwakho. Haleluya. Jesu Kristu inkosi othembekile. Alamuhla uyabusa futhi uyabusa kuze kube ngunaphakade. Akekho lonjengaye, akekho longafananiswa naye. Kungenteka khona lebebakutshele wena lokunye ukuthi kuyasipha. Sitomemethela thina longasiphi lokunye ebele kulonye. Simemethela Jesu lesikhulula kubo bonke. Simemethela Jesu lesiphilisa kubo bonke. Kungenteka sekunephifo lebakutshele ukuthi athi sawelaphela kulo wakho umtimba. Nawe sotitshelile nje ukuthi sengiyaphila nalo sifo lesi kuze nandlule emhlabeni. Namuhla sitomemethela longakuphilisa, namuhla sitomemethela longakukhulula. uJesu Kristu waseNazaretha uyaphila, uyaphilisa, uyasinzisa, uyakhulula. Nawe mngana kithi ungayivula yakho inhliziyo umemukele noJesu ayibuse yakho impilo endephile lepisha empilweni yakho. Lelisi livengosi wasenabo Jesu longadinga empilweni yakho esendiwathi bepisha lokulokuzala bese bendluliswa weniwe ube musha. Muhle Jesu wethembekile. Lisilive ngosi bonke labamemukela Jesu ngokukholwa egameni lakhe. Yena bese baphe amandla ekubitha ngemngane kaNkulunkulu. Nawe mngane kithi unalo ulungelo lokunika lawo mandla ekubitha ngemngane kaNkulunkulu. Ngakho nje kuthambisa yakho inhliziyo umemukele Jesu ayinkosi nomsindisi yakho impilo. Utakunika ukuphila lokusha, utawuqalela tindwe phansi nalebese kuntshontsho esitha. Sibemethela Jesu lebuyisela tindwe letintshontsho emva kweminyaka. Sibemethela Jesu lebuyisa impilo lesenesikhathi ngekho. Wethembekile uyaphilisa. Uhle Jesu unemandla uyaphilisa mntana kithi. Wayempilo yakho inhliziyo belikhulu. Kungenteka nje utayele kuva kukhulunywa ngalo Jesu. Seyinto nje wena lesoyitayele. Sitokutshela namuhla mntana kithi ukuthi awuphili ngoba ukhona kwentathingo.
kodwa Jesu ukwendela umusa ukuthi nje khona namuhla kulenzayo yasimba simemethela letindzaba kungumusa mntana kithi Jesu ubone kufanele ukuthi bongasipha nalamuhla sitimemethela letindzaba sithenga mntana kithi ukuthi inhlito yakho engayendi belikhulu siphile etikhathini tebhila lapho nasemkhathini yokufa nekubuya kwaJesu letinto letimbili noma kanjani titayendeka kuwo wonke lophila emhlabeni uma ngabe ngesiJesu ngakade uyalanza libandla emhlabeni sitawendlula ngekufa wonke lophila emhlabeni bazalwane uyendlula kutelete emhlabeni kuthi wakhile sitawunenga mntana kithi ukuthi ungendlulile emhlabeni ungadani naJesu ngoba wonke longadani naJesu uyenzayo lakhona kunekhala negedla lematini elangabini lelingaqini lakhona kunetindethu letingafi letiyakuthotsharisa tikuhluphe for eternity sikhuluma ngempilo yangunaphakade kungone emhlabeni mntana kithi bongahlupheka leyo 50 years bongahlupheka leyo 30 years uhluphekela Jesu kunokuthi bongahamba wesithani ngunaphakade lakho million years ukhala enzayo lonke lakuphumula ukhala esilogweni sitomemethela longakunqanza kunendlela lesogweni uJesu ligama lakhe uthembekile bazalwane uyakhulula yakho impilo angayelekelela ngeke sethi tshelile njengokuthi ivele lenzaba yaJesu akusiyo inzaba yakho lenzaba yaJesu lena inebanzi bayo mina ngisiyele omunye nje longanakana naletindzaba taleJesu wabo mina mntana kithi namuhla ngikukhumbuze mina Jesu wafela bonke bantu Jesu akafelanga abantu labathithe nawe Jesu wakufela ubitelwe nawe ekhaya ezulwini neyakho indzawo ikhona ekhaya ezulwini wakho kuphenduka ubuyisane naJesu Jesu utakunika amandla ekulinqoba lelive ngoba bonke labakholwa labo Jesu banikiwe amandla okunqoba lelive uthi amandla mntana kithi okunqoba lelive ngokwakho ngoba yena uthi amandla kwentalukho uJesu lonika umuntu amandla sitomemethela lokunika amandla ekuphilula kuto tonke letibophele besekude ekuphilula kuto tonke letone lesakekutho uJesu kuphela longakuhlenga kuletone lesetitungelete impilo yakho thembekile Jesu wethu uyaphila bazalwane sifakaza ngaJesu lana lowalekelela tethu timbilo ngoba nathi silana nje azivelanga sabala kodwa nathi sikile sayiphila impilo lengamthokothisi isimakazi sikile nathi sangayithathi serious yenzaba yaJesu sacabanga nje ukuthi inzaba yabantu labathithe sacabanga nje ukuthi kukhona labakhethelwe lenzaba kanti senza liphutha sithekela mntana kithi ukuthi ungalenzi lelephutha lenzaba yaJesu inzaba yonke umuntu lephila emhlabeni ngoba Jesu akafuni ezulwini labathithe kodwa Jesu ezulwini sifuna sonke noma wena bongepha ukuthi betonele nato setinenga kakhulu betonele nato angeke wena usekhona kuphendula ungamphumeli isathane amphumbuthekise ingqondo yakho ungamphumeli isathane amphumbuthekise amehlo akho ugcine nawe sewukholwa nje ukuthi le mpilo lephilayo vele impilo lepitele ukuthi utoyiphila ayikhona uJesu angakukhulula kule mpilo ubuyele wena kuphephesi yasimakathe ngoba iphephesi yasimakathe angeke uNkulunkulu akubithele ukuthi wena utoba sigebengu angeke uNkulunkulu akubithele ukuthi wena utoba ingwadla angeke uNkulunkulu akubithele ukuthi wena utobhema ligwayi akubithele ukuthi utawunasathwala kodwa kukhona uNkulunkulu okuhle yakubithele ukuthi utokwenta emhlabeni kodwa sitha Sathane lesidayivhetha timpilo tethu neyakho impilo mntana kithi noma Sathane besayidayivhethe kanganani ukhona la wakubuyisela ecebeni laNkulunkulu uJesu Kristu igama lakhe haleluya haleluya siyamethemba lo Jesu ethembekile siyacela nje la ukhona sewuke uyibongele inzalo uthambise nje inhliziyo yakho Jesu angakukhulula kulesimo lokuso Jesu angayiguqula lendlela lokucabanga ngayo Jesu unemandla ekudala tingo lephisa nakuwe yakho impilo Jesu unemandla ukukunika impilo lesha noma ngabe wena bosethitshela nje ukuthi awusenalo lokusasa empilweni
Kungenzeka umndeni wakho eseyukulahlile, kungenzeka ihlobo zakho tikulahlile, kungenzeka uzamile bebesondweni libandla lakho lakulahla wathi vele nje wena vele ungilolahlile. Namuhla thina emini sitamemethela longashiyani, namuhla emini sitamemethela longalahlani. uJesu ligama lakhe, uyanakekelana uyondlana nawe angayinakekela leyakho impilo kwakho ukuthi uthambise yakho inhliziyo mntana kithi, umemukele lo Jesu ayinkosi nemsinzisi wokuphila kwakho. Uyele ngakusinzisa kulethi inhlungu esekude, sophila nje nemhlabeni awusathi vele kumnanzi lokuphila, ngoba sitha lesingisathane sikuntshontshile kuthula empilweni yakho. Ukhona lo ngakubuyisela lokuthula, nguJesu ligama lakhe, wethembekile uyaphila. Haleluya, haleluya. Muhle Jesu wethu, wethembekile mihla namalanga. Siyancenga nje siphe sakithi nalamhlomeni ukuthi awu asibuyeni la kulo Jesu, asibuyeni lo mbuso wasekhaya ezulwini. Nawe ubitele ekhaya, nawe ubitele ekhaya. Lelikhaya leli likhaya labo bonke labaphilayo emhlabeni. Kodwa nje kubita ukuthi uthambise inhliziyo yakho, uthathe lo Jesu, uphenduke etoneni takho. Jesu ulungile, Jesu unemusa, ukulungele Jesu kuyisithethelela noma sona kangaka emhlabeni. Kodwa uthi yena uma ngabe sivuma nje utawukhuluma lenzaba noma netona tethu titindi kangaka, ukulungele Jesu kuyisithethelela. Asihlanda sigeze, asinike ukuphila lokunguna phakathi, ngoba bazalwane empilweni esiphila emhlabeni ikalweni esikhathi bazalwane. Jesu uyabuya, Jesu uyabuya, nekufa bazalwane kukhona. Sitawuncenga nje ukuthi ungafeli kulelo hlathi lokulo, sitawuncenga nje ukuthi ungafeli kuleto tono lokutho. Ukhona lo ngakukhulula kuleto tono lophila nato, ukhona lo ngakukhulula kuleyo mpilo yobumnyama lophilako. uJesu ligama lakhe. Haleluya, 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 haleluya. Siyambonga Jesu, siyambonga Jesu ethembekile.